ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحال اینجا کادی موین گشنه فیک و دوش بوی پیشکش کردن برنامه هوای ایوارا بادینان بینران وکوی نزانم که ایوارا بادینان لروجان انتیت پیشکش کردن امراد بی میفان داری کسانه کی یان چند کسانه باید کل فری گفتگوی بدگرن چاو گفتگوی یا گریدای به پروژه و یان جا گریدای به بزان نزان یارین میفان میروجه با بتر خدمت کردن هوای این هجا و خوشتوی ابرو کام را بینم میفان داری ما مستعزور هجا ما مستع نجیب انداما لجنه آبوری و برهنان پارلمان عراقی بابت ما ابروک آنها خود دیگریدای بیتن بودجه سال 2017 و خواندن پارلمانی سروی بودجه و کنگی دی رونشتنا دی ماه و دی پراندن بودجه سال 2017 تکرن همان دمدن دی بحث بار هرما کردستانی که این دوی بودجه داد چوا ده تفریق کرن یعنی بس ده تا پسند کردن و پشتینگی خلکی هرما کردستانی وکو بودجه 2014 و 15 و 16 دی چاوری بیتن دست حکومت عراقی کو حتی اف بودجه بیت تفریق کرن اف بسیار و چندی بسیار دین و کیفا دیدگل ما مستعبره سینه گفتگو کرن هین هجاری شین ریوان جماره و انسر شاشه مدیار این پیوندی ممکن سبارت بابت هر بسیار هوا بیتن دهیتا گنگ شکرن ما مستعد اسپیکی تو گلب خیراتی سر شاف افرو بو ایوارا بادینان سپاسیتت که اینو هر وسا سلاو و ریز بو تماشاوان تلویزیون هوا و بشمرگین قهرمان وان سنگر و سرمایه وان سقانه خوش راستی بخیر وان همشین انشالله که خواهم جمدن اكيد ما مستعد دسپیکی بحث هندی بکین بودجه سال 2017 کو از باوری ما چند روینشتن جهاد نکردن و بیتن ادوی هفته بیتن روینشتن هندی مایل سر بینه انجام دادن دیو زانیاری اندفمه افرینشتن نگاشتن چه انجامه کی یعنی میشین کنگیشی ده خلاص بن افرینشتن بله بودجه عراق في دراسة 2017 البارح هفتيا بهت ام بدي اف هيفا دماهيك بهت يان دست بيكا هيفا دازدا بيتا پسند کرن قوناغا خاندنایی که خاندن دو توا بوی دماهيك هاتی هر وصا ورگت نارا بو چونن اندام پرلمانا آلین سیاسی الگل وزارت ادام و دزگاه همی رابو چدت نورگتن اكم سحكي نجي راستي بودجه يا 2017 يعني سحكي وكي صالت بالانجليزي تتبسنت كرن زيك بسنت كرن ويجي سببك رئيسيه او تشنكو اف موازنات تقشفينا ام بيجي موازنات تندناكو عجز زدايا هروسا دهاتی که ما پتریا وی پاره ابد بودجه دهاتی خملاندن بودشت ضروری چیتن هر دخوازیه که هر لایه کی بوزیده کرنه چه وزارت بی چند پارلمان چه پارزگاه هک بیتن چه کتلک سیاسی بیتن مجال زیده کرنه نه مجال اضافه کردن اگر هبیتن بیت زیده رجع عجز زیده بیتن عجز خود دانو کن نزدیک 22 تریلیون 21 تریلیون 600 میلیارد اگر بیت زیده کردن طبعا لازم تو چهار سر که خاصه اف عجزه همین قرض دربه و داخلی هاتیه پر کردن جبر هنده هر داخوازیه بو زيدا كرنا دمين تن مناقله يعني نقل كيش لاكي بولاكي يعني مثلا شو وزارتك بو وزارتك اباجي بي موافقه حكمات راستي دي حكمات حقي هاي طعن لدتن وقت طعن لدا بدي 2015 و 14 يعني 16 15 16 جلده وقرار بو حكمات دركات يعني ذكرنا هار بندك بموافقته وانجمن وزيران حتى مناقله جي وقتي راستي جهه طعنيه ومحكمه قرار بحكمه الدجبرنده بودجه زمین دیزی که پسند کردن مسئله بودجه بس بحث کن عندك بيظن بدين سر بودجه افخو نطوب يعني 100 تريليون هاتيا خملاندن بس افخو خملاندن 100 تريليونينا نطو 5 تريليون بوشي تشنكو او 5 تريليون دي دينا عامه يعني دينا قشتيه لازم اف دينا بيت ادون نطو 5 تريليون بو بجين نفقات قشتي هم استثماري هم تشغيلي اني كار خستن نفقات كار خستنه حتى 5 تريليون استثماري 25 تريليون 25 تريليون هاف تريليون يعني وزادرش هذا تريليون يعني نزيك هجة تريليون بس بكارت نفطية الجل كهرباء يعني قلت به صح كي 25 تريليون يعني هما 7 تريليونين بمشاريع وبرهنان بيجين خدمات جزاري سرنسري يعني نوفي بوجود سرنسري عراقي رجع عجزي قالك رجع عجزي اني ما قلت نزيك 22 تريليون 21 تريليون 600 مليار بهاي برميل نفطي سر 42 دولار هات يدان دامزراندن وسر 3 مليون و 750 هزار برميل روزانه
750,000 برمیل طبعا 550,000 برمیل هرم کردستان الگل کرگیکه 300,000 کرگیکه 250,000 یه هرم کردستانه تشتی یعنی اگر فرقی صح کنه و بودجه گل بودجه دی راسته 2015 و 16 جی تقشفی بونم شن بيجين يعني تندنا يتحالات يعني استثنائنا بس أبهمي قرضا يعني زيادرش 25 تريليون 25 تريليون دينار عراقي همي قرضا يتدربه ويتنافخوي النافي بودجه پیش بینی تذکرن راستی یعنی چون $42 دارن اوجی هکه بهای برمیل برنت عالمی سر $5 بیتن چونکو برمیل عراقی $8 حتى $10 کمترش برنتی طبعا شنی امریکا ما قوله بو نزدیکی 5 بو يعني بس پیش بینی دیگه 2017 يعني سر 5 ده بتهكا سر 5 ده بيتن طبعا افعال زده كم بيتن دهوتي زيت لهتن ودي نفقات احتمال وكي خوب مين نكون كصندوق قدروني دولتي او يا اشرافي السار ملف دارایی عراق کت برآورد گل سال 2016 و سال 2017 سال 2016 هوا ام بیشین سر چند هات بود تخمین کردن برمیل نفتی و تمام دم دا چند برمیل هزر کربون تخمین کربون کودی برهم اینن چه فرقیه کت ناف بینای کودها یعنی ام بیشین تشتکی دل خوش کرتر هکر خو ایگش صادجی بیتن سال 2016 ادوی بودجه ده هیا اگر تسحكي يعني برهم اینان نفتی زیده بوی راستا 2015 سر $56 هات بود مزراندن بودجه 2015 بس وقع حال 2015 دا نگهشت 56 ما بین هیوا 4 حتی 6 يعني ريجا 55 حتى 60 گشت بس بشتنجي هات خار دو بازي يعني معدل فروتنا يا برميل نفط السال 2015 يعني تنبهرش 48 حتى يعني حتى 50 ومع العلم 56 دانبون 2016 صار $45 دانبو بس معدل فروتنا نفط عراق 2016 حتى انه كغير معدل وربيان بلكي هي بك جهد تشلو دوا ان تشلا بس هي بك احتمال 20 جي بيدن 6 جي بيدن معدل سوهشت حتى يعني $2 هات يا فروت المعدل هي بيت اولي راسي نجهز بو $2 جبال عندها موازنه تاريخها كي درنا تاريخها كي تعامل كي كوتش دهاتي تهت او دهاتي بيتا صرف كرن بس الفيري تشتغرين هي شين بيجين راستي العراقي راستي دهاتي نفطي ند ماهی که 2015 نه 2016 همیه تیرا حتی راتبا نتکر یعنی اگر ارقام بینی دهاتی نفته یا عراق سرارای کو گهشت یا 3 میلیون آجی یعنی بس ورده بیم تنه پر $2 میلیارد حتی $3 میلیارد یعنی باشترین حالی بس 3 میلیارد اوجی گلک کم و بدایت سال 1.5 حتی 2 بود و هوجه چند حیوانه بس راتب تفجه $4 میلیارد حیوانه كو بس بداي ايش بلي شاري وايش بلي نوزحه وايش بلي دي بجا عراقي شكل عراقي همي بيتر اعتماد كر سر احتياطي بنك مركزي يعني 2014 ما بحافظ بنك مركزي ما ينون دلجنا اخو راستي مش بر عمله يا ابو تدرخص بين جيزوري من تاكيد سرندك الكتب يا بيتن زبانه كردي سر بيتن بس ما بسوري كر كانت احتياطي هيا قلت 8 مليار دولار 200 ابد تقريبا هيفون نهبو يعني يون ذهبوا بس 2014 نوكا اگر بيجيتا چند هيا يعني حدود 5 مليار دا زيادرش 8 مليار دولار هات يا مز خواندن بو هاري كاري كرنا بودجه الفيري تشتي فرق اكساك بوهاي برميل نفطه وصدى دا بس ريجا نفطه جي زياده بو يعني 2015 سر 2,900,000 برميل ابو بس 2000 يعني 2016 3 مليون 200 ابو نوكا 3 مليون و 750,000 يا افزيدا كرنا راستيجي همي برهمي زدت بتاني اجد ساكه برهمي عراقي جاش نزيك 4 مليون روجانا برهم بس تصدير كم ترى يعني سي وشاصات سي وحفصات نيتش زيادة لكن هر چند نوكا دخواست تكرن كو دولت اندامت اوبك وكيم كان اوجي باشا چونكو اگر تحسب كي بهاي برميل زده بيتن برنبري وكم يكوتو زدت كي هر قازانجا يعني قازانجا وان دولته يا ابت نفط تفروش زور باش ام وكو حريم
الكيرينت نوافي بودجي داد نوافا برميليت زيادة دا نوافي باريزا بلاح دا نوافي ام بيجين شر آبوري دا ام الكيرينة راستي بسيارة تتكي بسيارة أبا يعني أم خوجي نوك عندهم برنامج خاص بدخوله ومسحت كيني يعني وقت أو بوجت إنه بحسبت كانوا اهتمام الدنا بي وأود كان تسحكي تو وك بيكهاتيك يسركي العراقي فعلا محلتات بموازنة ده بس محبر سر ورقية راست هفدا الصدي يا ديار كري كهفدا الصدي ش إنفاق فعلا اسمك حس كمين نقطة ديار كم راستا يقولي سر هرمي بيصدو بينجيزر بميلاد نفتينا وهر وصل برمبري هفدا الصدي دهتا دون راستا تشارجوفي بوجه يقولي تخصيص كرنا بشكش اش بوجه يا هزا وش كاتب وبيش مرقد قارمان بهتا ترخان كرن بله حقيقات تفيا بيتن خلكك بظن حقيقات شيء تنوفي بوجه ده وان ارقام الزبالح جنبتها قلتي وان 100 تريليون دينار عراقي يعني دي سحكي يكفلس ها يعني تحديدنا كده يتنوف جدولة أرقام ده چونكو هر فقرك جدولة كده ديف ده هي جدولة نفقات عام دي سحكي مثلا وزارة برجري دي سحكي دونان دي هم يعني كرت يعني بس الدفاع 11 تريليون دينار عراقي اف 11 تريليون طبعا سلاح به استثماري وتشغيلي ده تحكي هي حشد الشعبي يوبو دونان دي 2 تريليون يعني نزكي يعني تريليون يكون 100 مليار بس نزكي 2 تريليون بله دي سحكي استثماري سلاح يجيبوا دونان دي نزكي 100 مليون دولار دينار طبعا دينار يا يبدون عندي 100 مليار بو سلاحي دي سحكي يونبساي حتى المديريه العامه لنزع السلاح ودمج الميليشيات نطهشت مليار بوداناندين دي سحكي قوات خاصه فرق خاصه 12000 كسن باري بودانا وقت التحليل كات نف بوجدا يعني بوري 2 مليار 700 مليون دولار قرضك ورقتش امريكا بو سلاحي يعني بسای وزارت برگری راستم تلفن وزارت پیشمرگی گویی امریکا یا گویی ابا حصه یا پیشمرگی جیکاته دا او جی امریکا فرض کردی بس حکی عین قرضه کردی هی 2 مليار و 500 مليون دلار دانا دیش صینیش دو شرکه جی حتی نبتونج که تحدید کردین یا گویی بو حج شعبی یا گویی بو دفاع داخلیه بحث پیشمرگی نکردیه ابوجا هفدا الصدي يدون دي اسحس كم نقطه قالك وواضح كم هفدا الصديش انفاق فعلي برا اجت بي صحكي انفاق فعلي يعني انه كاجي ما قلت 2015 2016 او رقمت هاتنا دوناندن هاتنا لايكي او هات بكار ایناندن کاچت هت وبصرف كه يعني بنمونه اجت به هيبه 4 تريليونتين يعني انت 5 تريليونتين ابي او دي هفدا الصديش 1 تريليون باشتراك كرنا نفقات سيادي وباشتراك كرنا نفقات حاكمة دبت حساب كان يعني جت حساب كي برنبري او نفطة الدي نوكا هرم كردستاني نزيكي 580,000 برميل روجانا بيو كاركي كيفا كابويا شاصت نمش شاصت يعني دي فروجايا اجا بين 600,000 برميل جي هرم كردستان تفروجيتن برنبري وي اگر ام بيجين يعني هيوانا 500,000 دولار يعني دي طبعا دي سعره روجي سعره روجي اگر ام معدل 500,000 دولار جي بوهاتن اف 500,000 دولار دتو حق شركات كوتشاند دي راكي دي وان شركه راكي يدجي اگر تو صرف كي طبعا تو هوجي 850 مليار بس راتب هرم كردستان قال لي بيشمرجي قال ين هز النفخول قال شبكه رعايه اجتماعيه بين اني بيجن همي هاي كسكه متاخر بيتن البي كردستان هصدوا بينجا حتى هصدوا نط هزار عفوا مليار دينار تو محتاجين دهات يتاجت بيجي 500 مليار بتاعت هيوانا اجت بدايه عراقي وحسب كتنضيف انفاق فعلي اف كلمه فعلي تو حساب كي يعني تنا باريتم 508 مليار كوبو هرم كردستان بيت طبعا هرم كردستان اگر اف نفطه دا تبي لازم هم دهات ياخذ تسليم عراقي بكتن شكو اركل سربي وك بيجين بشكش عراق وفدرال لازم تو دهات جمرك بدايه ودهات نفخو بدايه شنكو هر التزامك دارایی سر حکمت عراق وفدرال مقابلی التزامك
دارای سر هرم کردستان کدو تسلیمی حکمت عراق فدرال که کوات اگر تو رقم حساب که دی و انفاق فعلی او فعلی او تتنفذ جدا و کشش الویره وقتی سرو که انجمن وزیران بررس نجم بارزانی گل شانده حکمت چوی سردان بغداد کردی و رکفتین گفت امضا کردن بی پاره ورگی 17 صده مقابلی 550 مبلغ نفته اف نقطه ما بو يعني وان هزرت كده كودش اجماليه بودجه دادن اجماليه بودجه اگه تو هفته ورگیری هفته صدش 100 تریلیون اجمالی طبعا تو ده سالانه انه که 11 تریلیون و 600 میلیارد دینار ساله ده ورگیری بس اگه تو بی نویس انفاق فعلی يعني هيفانا تشبو تهات وانفاق فعلی تو ناتشوري بوي النفقات السياد درخي وراستيجي صراحة تشتاق فيها بيت خلكي ما اجر او كسد بيت يعني عفوا بيجن يعني بوش صحكتها بوجين عراق فدرال براود بكي صالات هزار وحافته وقت نفقات انسيادي قلت مشكلة شو كان بشكل عراق والنفقات انسيادي ام تحملت كين 1 تريليون بو نكا اشتبه چندن 25 تريليون دينار عراقي بس نفقات انسيادينا نفقات انسيادي چنا هرس سرقاتنا برلمان و سرقاتيا حكومة بله وزارة برگرية وزارة خارجية و اف دين السر عراقي هندي دينك هي هندي قرضة كري هندي قصة وانا هر سالانه مثلا نادي باريس خارج نادي باريس الجال تعويضه كويتي الجال اف قرضة مكورجي صندوق قدر بن دولتي بنك دولي جايكا هر منظمة جايكا ياباني هر قصة كي مترتب سر عراقي بدة وجبرنا كين بين جهو هشت الصادج فان 25 تريليون دينا طبعا للمعلومات دين الكويت بعد صالة يعني هوري كوريا عراقي قلت بما لا مشكلة باشي بدن يعني تأجيل كري أو ضمن أرقام وجدانينا هيك أو نه مليار دولار تبيه بهنا دان يعني جفي بيستوبين الصاد نفقات السيادي بين جوهشت الصاد دينا هرم كردستان تبيه بيت أوجي بشي خوش في بدأ طبعا شكون نفقات السيادينا دي نفقات حاكمة جي أرزاقه القلب بطاقة تموينية القل بورجوت يورانا قال هي حج عمره قال افتشتنا اباجي تتراكرن طبعا سر 12.6 نسر هفدا صدى شنيكو افودي تدون يعني قلت رقم حسابكي وك رقم حسابكي يعني اري ابا وقت شرطو في قانون اذا تشوكا مشاكل عراقيه كده بس نحيا فعلي وقت تحسب كرن وهي تحسب كرن او بو يعني بيشتي وان طرحه متذكرن زور باش امستان دي پیوندی ورگیم برادرکش میشه سر هیلی باش دی وگرنه بتوامی کاک زردشت ایوار باش زور سپاس کاک يرى خشتي هجر بدأت كورت برلمان العراقي بل نسبت خيراتنا تجنبي استعمال هم دنجة فقير وهجر الزملة تشوف بقدام بل وانا نشون بله انفاكتي تخطن كل بغداد ترى ساكن مفرده بله يا زنداني ساكن مفرده حتى نشنا ذكرت مرة وانا كنت اسس في تجارة يا شوف برلمان شوف كل فكرة برلمان العراق نشن بما جوزي فريكا سيادات النظام تشي خرب دنجي بها جاري كلاماتي كل البرلمان مستقبل دوله بنوازي المستقبلين يخرج يسرد كل بها جاره حسب شفت چنابیت اوزیر دما چه تربیه زور باش زور سپاس بوچوناتا گشت زور سپاس ما پیوندی ها بالا بله ما مستا نجیب خان يعني بيتن حقيقة يا كاك زردشتي قوتي قالك كز بيجنده خل جاديجي بيتن خلق بيجنده يعني خلق دي بيجتن هين ويري تشد كان خلق دي بيجتن افا التشتت قانونين افا جنابتا قوتين حقات والصادجي قلتما خلقي تشتاق فيت وقتی از بیم آف مدت ها صاد است خب پاف می وخو يعني خلقي دویتن وقتی افا ما في قافي همي قوتي اريبو هريما كردستان دي تشتاق هيتا فرقرن يا نه خلق دل في از ما في قافي يا مالي دي قرطال بيت يا نه افا زوستان حتى في قافي كي قوتي خلقي 20 لتر غازي شوفي دي از هاتيم از بينم خلقي بجليكانا غازي كرد يعني كردستان ولی بيت خلقي بجليكانا غازي كرد يعني چه بيش ما خلقي والله صدصت ازقل كوكسر دشتما و يعني اختنوي تعبيرش سر رأيه همية يا خلقي ما وفعلا جي خلقي ما قالك بريشانه خلقي ما قالك زي قطك دارایی زیقتک مادی و زمستان جهات راست یعنی 145,000
برمیلا گازاسپی و اگه تصحیح کنی که برمیلا گازه و من $42 تتفرد هر چند با خامه راست اوه یا سپیه و بس خیلی او 140,000 نینه چون که راتبی بو ربع یعنی چیه دادی فعلا و نبس همه گاز بتنیه تو هاوجه سوپی تو هاوجه کهربی تو هاوجه درمان و تشتمی گران جی يعني مشكلة سياسات عراقي وهر وصل قال هرم كردستاني يا بيدبي بريار سياسية يعني تشارة سركرنكا يا هر برياركا داري بتدان آن یا حتی گریدای یا نفت جیبه یا گریدای بريار سياسي به يعني اگر تونه که صح که دستور عراقی هیچ ماده نید بیجتن بابو اگر اکی نفت ندامه چه پارزگاه بید چه هرم بیتن امو چه فرمان برا ببرین بس برياركا سياسي هات برین عینی وقتی هرم کردستان جی یعنی وقت سردان بغداد کردی طلب کرد بابو حصامش قرضه بدنمه احتیاطی بانک مرکزی بدنمه ده ام بشین القلبی دهاتی برای ببین بس او راسته اوجی قبیل نکردیه و چندین جارا مداخواست کردیه باشه بابو اگر کشا نفته جی داره خیکنو که وانجی کشا نفته نفت نشت ولی بکت که راتبت خوب دن نفت نشت ولی بکتن که فعلا دابین کن همی بدوین خلق خو بس اگر وانا احتیاطی بانک مرکزی نبا قرض نیو دولت نبان اگر همین هاد بنهاری کاری عراقی کربان راستی اوجی نشیان راتب بدن البيري نما احتياطي بانك مركزي هيا نما قرص ورقتنا بل تشبو خلقي بيتاكرن راستي دنگكيش دستكيش دنگ جنايتن ام وقت نريد خلقي ام دنگ بلند خلقي خوينا بس راستي همي جاوري هندنا كو ركفتنا سياسي بهنا انجام داد نافبرا هر دو حكومتان دا ركفتنا سياسي جي سردانا سروكي حكمت اهرم كردستاني بو بغداد او شنده يعني بجي بلند يعني نزيك بونا كاتشي بوي و اف نزيك بونا راستا بيتري عسكري وامني بس راستي يعني دوريجي الجبرنا كو رنگ فدان خو هنا سردارایش ابي ليك نزيك يعني اف نزيك بونا من حطيناها تضم فلاشت بيشتن فعلا يا هاي انا چونكو مساله كريوري يعني وجن كريورك غودي صد غوت نابيتن ما همي يقولوا بو كود 100 مليار هن بو ما مستويان بس حطونو كاو 100 مليار قلت قائمة جي طلب كرين قلت يا قلت إيدي بريكين بس حتى نتا بريكين وانا وقت يجي نشي بيجي والله حكمة عراق وفدرال بوارا بريكين اتناف جوي برلماني دا مسألة موچن فرمان برا بيتر نوكا اويديو هاي يعني بيتر همشي بيجين مرونتك يان ما يتهين خلقك على الأقل يعني جهداريو في نخوشية بكن خلقك هاي هورانا الجل هولاتيان كتبيا بيتن موچرون بهندان وراستي لجناك هاتا درس كرن البرلماني اف لجناك و بيدا چون السر موچن فرما بربكن بس همي رخاكي و برانبريك و ركفتناك سياسيت نوبر هر دو حكومتان دار رخاكي اگر ركفتن چينا بيتن اف ركفتنا برانبري بخارج نهيد بس اگر تو بركفتن سر چه اساس ركفتن جي تبيا بيتن يعني مثلا همي حسابات مصالحا حقات كا چند داي چند ورگري چند پاره ده چند پاره ورگري اگر هرم کردستانه اگر پابند نبی تمی دهاتی تسلیمی بغداد بکت و نفتیج تسلیمی بغداد بکت و مقابلی وی حکمت عراق و مستعده موچن فرما بر هم یبدد آن دنی وکدد آن سه چاره کدد اما همین بسیار راستی بله سرواناشی گنگشی که هکردم هم بولی پشتیم بریم چین ناف برده و هر دو برادر آور بریم سر هلینه کاکدری سیفار باش بله و باش تو کاکدری سرچاوید من زور زور سپاس پارلمانتر خلا یا هرم کردستان بغداد زور سپاس بسیاری که من بله بسیاری که من زدش نجوای که من دام پارلمان عمل بغداد آیا تمکن هفته فاضی یا حسا هرمی حسا تکیرت حالا چبونه تکیرت روانت بیت بله که آیا پاره جوتیار سال 2012 بیت سرچه بری سال 2017 بله چرا بنیاسی آیا مهمی پاره جهت عراق خودم دهات نفتنه و بجا هرمی بیت بریم يعني هرم جيسي بار الجهة بسر عراق هذا يلك مثلا بيجين يلك بار الجهة عراق هذا كي واسط أنا كي بابل هيك دهات نقطين بحكمة مركزي همي بجوي دابين كاتن هربو شيء هرم مخصوصا دابين كاتن يا بسير مني إيكولوجي كاتب مجال الهبيتن آيا شلون ده يوكي يسوي وكي بيجين ده بار الجهة سليمانيان بار الجهة هوكيان هوليري
راستا خو تعامل حكمة طبقة الجلجتن جي لا يوتي درسته یا نه؟ ممنونی تم از زور سپاس. باب احمدی مرحبا ما مستم سرچاوید من فرمو. خیر هاتنا نجیبو کم زور سپاس. ما بسیار اکاجی هایی سرچاوید من فرمو. عجبا پارلمانتارد ما چه بغداد دنگت ما و باودیا ما يعني نوبت نيتشي دنجت ما راسته لقوي قال جماعة مراجعته ويا كري أمتشا ما ياداش تجابو في وقت خانة نشينت يا سائل هريمي بله وخاصة يدهو كي ما دابونا في أو ياداش سال مثلا خانة نشينة أو ياسا خانة نشينت إجبت عراقي باشه بوچی حتی بگوی ما گولی نبیا یک پرلمان بختا گوی بی بابو اف خانه نشینه 2013 100,000 هاتم بوانا يعني مليون كنت 100,000 بو خلال سالة كده الحريم من عمدان 2014 و 15 و 16 جي او ياسا العراق جيبي حتى بيقوي بله من نل برلمان كردستان نل برلمان بغداد باشه بيقوي تقاعد متصاب زوره بله او جي چون هيبه جوره كي هو بصوت زوره من شبيدي بصوت حشتي داب برنامج غوزي مع الله خاطر نجيبه عن حكمة حريم نبي تمنت بتجي بتكتا بتوبن ونوع العراق جاب غوزي وقوة فروشتن 3 مليون برميل روجيت فروجيت عماي قلنا ما عماي بيجن أنا شصدوا 40,000 برميل فروجين عجبا حتى في قومي عبو بله الو بله ما مصطفى فرمو بله پورتی کرم که بله زور سپاس ما مصطفى احمد گرمه بو بینران پشتی نابره تمامی های فارابادینان و برسوین حوالا دهیندان گرمه بنامد گلوینه مزگینی کمپانیا MSN رابویب داشکاندنا کامازن لسربهای ترومبلن خوب ججور سانکیونگ برژا 45 صده ابجا و درفتش خونه که سردانا کمپانیا بکاو و خودان ترومبلکا سانکیونگ گرنتی و پشکنینا ترومبله بو ماوه 2 سالان یان 100,000 کیلومتر کمپانیا سانکیونگ دهوک جاده بارزان پنزین خانه عراق ویل مزگینی کنی جه کمپانیا امستردام هر حوالاتی که موبایل که جوری امستردام بیوان بکرید دی موبایل که دی S1 یان S2 وکو دیاری ورگرید هر موبایل که یان اکسسوارات کل دفمه بهی تکرین دی ناوی چیتت بشک کشانه دا دیاری جی 20 موبایل جه مارکا امستردام بیوان ترومبیل که کیا کارست یا مدل 2016 یا خیزانیه دمی جوانی بشک کشانه دست بیکا سالانیه ویدلی ویج دست خونه که از تا کمپانیا امستردام بکه کمپانیا آراز بو چیکرنا همی جورین کوانترین مطبخا جورین نوستنه بو بچیک و مزنان ین ایتالی و ترکی بشوگی پروفیشنال بو چیکرنا همی هنجر و درگهن داری و پلاستیکی بو باشترین رنگ و قباره بشوی داری و پلاستیکی درگهن مدجی سرمایه و گرمینه ام برهوین درگهن داری و پلاستیکی درست کن بشوگی سردمانه هر لآراز فروتنا مکینین ترکی هنه کارگاه آمده تا برای برم به دست کارمندین شارزا و بسپورد وی باریدا کمپانیا آراز دهو که یار او برانبر نخوشخانه شیلان بو پیوندی کرنه 0705 445 77 11 0705 424 626 0707 445 77 11 کمپانیا آراز بو رکلام کرنه لی کانال وادینا سات پیوندی وان جمران بگن
تمامی ایوار آبادینانه ام سنجیبا برادرت پیوندی کریه کاک ادریس و کاک احمد یعنی کاک ادریس بحثین دید کد بودجه 2017 دهیتا پسند کرن اری 17 صدیا حکمت هریما کردستان دیتا فرقر مگالک بحثی بکر حقیقت بحثی پاره جوتیارا کر و ام بیشین او آستان گید که نبر نهنارتنا پاره جوتیار از بیشین مجارکا جی بحث کر بو پاره جوتیار این حکمت این هریما کردستانی دهیتا هنارتن یان جی هما جوتیار ما خو زحمت دتو چه برهم نبیتن سپاسیون برادرت که بسیاره کردن راستی بلا خلقی ما باش بزانتن وقتی ام درکتین و ام بوینا نینرد خلقی راستی ام زان امانتکا مازنا سرمله ما ام هم برنبری رب العالمینی هم برنبری ملت ما هم برنبری ما بخوجی يعني راستی چنکو وقت تو بیان نره خلقی که برای که سفکنینه یه شعور بمسئولیت بکات حقت و اس بجمع خلقی خوجی اس شب و روش وقت اندام پارلمان چه تو پلان خوب دان دچ جلسه دا دچ خطات پیشکش کی دچ شول کی دچ قضیه تبانی کی ما کری بس کنتیجه یعنی اره او دنگه توی خلقی خوب به هات به نهاد راستی تشت اشیاء بکم اوا جوتیاران یعنی مگلک تاکید سر کرد اینات و بوچی ما اینات نتیجه چونکو یا گریدای بو جوتیارت همی عراق براستی راست بارا پیتر هرم کردستان نورگد بو هرم کردستان زیادرش 800 میلیارد دینار پار 2014 و 15 طبعا 16 جي 450 مليار او جي نكده بيجم دچليتن نهاد بودان اسراب واكنين خلقي وشعور بوي ومسؤوليته نه بس ام روسن سر داخویانی و تأکید بکن روزانه نه پارلمانی دامد گفت روزانه ما بابت تقدیم که روزانه ما ول سرکاتی پارلمانی که ایدی لازمه پار جوتیار بتا ترخان کردن نتیجه چه لهات چه استجابه نبو موازیر رنده پارلمانی ولا وزير بلوت بوشي نادا قلت نمنا تضاني نمنا وزير دارين اتمن مقلت بلا نبتا بس ريكتين شو انه كهم معاشه خلق عراقي بريكو باقنا ونديدن او هاري كاريون كان باشه من جوتيورجي تخا فقيره تخا هجاره او جي قوت خلقي جلدايه بي ناني و ابي جوتيور دتما بيجا مجلس وزراء بلا شينا هين دين دارت هزاران جوتيار عراقي من هين دين دارت بان قانواندي بن وزارات وبلا فرد وفعلا دهروجون ما مهله دهروجدانه خلال وان دهروجا قرار دا پاره هات دان 309 میلیارد هات نهر کردستان بری هی بکه و یه 2016 جی 2 تریلیون و 20 میلیارد داناندین جبر تدقیق انو که جبر تدقیق های 2014 15 یا مای اگه اوجی دیف آخفت نت وزیر بازرگانی بری 2016 بدماهیک بیتن ده پار 2016 میتدان هر واسا یا موچن فرمان برا و هر واسا پارندی یعنی راستی يعني ام بردوام از خوب بحث خود کم راستی یعنی بردوام ام يتشول دا بري اري اخفت ما وشول ما چه نتیجه به هاتیه بلکه دنده کن نتیجه به هات بس نشي هم مشكله حل کی بس شيء مهم از حس کم بخلق ما بيجم يعني خلق ما هجا او عقليات نف برلماني دات احزاب عربه تشيعة سنة راستي و او عقليات حكمين وكال بغداد كات تشيعة سنة وقت تهتا مسألة كردا يعني راستي وصا مدبيت ام دبين وكرد ام جي وكي بارزگه هكي بين همي تشتمت دسته وان دابيت اري كردستان تو قبيل كيت همي تشتت دسته عراق دابن آخر بارزگه هنا هيچ تشتكنينه وبجو وجواتي تهنارتن مكي كوكاك بارك الله فيك تشتكي قالك جي خدا بسيارات جي خدا اگر هرم کردستانه نو که بشتوره یا عراق همی زمام امورت من همی بریارت من تعیناتت من اداره من یا دستت دا والله مشکله وان پارن ندبره کن راستی برای درسته تو قبیل کی تعيينات تجي روش بروش همي إدارة دست حكمة عراق فدرال باش اف شهيدة مدان اف قربانية مدان چند سال و زمانه همي كيميا باران كرن و انفال و مديتين غير ده ام حكمة ما دست ما دابيتن كالتور ما و زمان ما و اخفنا ما دست ما بار بكنا فرلمان دو كردي باخد بجن نه چه زمانه بار بكنا عربي باش دو زمانه رئيسية هن كردي و عربي تو قبيل نكي يعني تقبله ما وكرد وصا قبل كما كي وان بين اساس كشي اذايا اساس کشی اگر تو قبیل که وکی وان بی وان چوب تو تبرد بن کنترل دستی وابی بله نو که پارزگیت هن راسته از قلتما لو دستور عراقي اگر فعلا دولت عقليتها قانونه ودستوري ومؤسساتي بريفا بدن
هیچ بندك نينا هیچ نصاك نينا كو موچه فرمانبرا بيتا گردان نفته و قبل بين دستوري سري حتى بني بوم ديار كان اري راستا قلت يا اگر نفط نهتا دان مقابلي موچه بيتا برين ابدا نينا راسي مخالفه دستوريه صريحه تتكرر وحتى يا قانون يجي وقانون درت كيف بس جبجينا كان مقابلي حكمت هرم كردستان يجي راسي نه مساله بس بين 150 ضربه من نفتنا يعني حتى قانونك درخست هيئه منافذ الحدودي همي خالص سنوري تعينك يكل ابراهيم خليل بكان تفيو بيتن او بتعين مكان راستي مطار هفليري مطار سليمانيه شخصك بيت بتش تحمل اسمه دستوان دابيت او قانون درخز جي ام هندي هاتين بشين بابو بس نينرا كي كردستان نسال سپارز جابت نيزاتر بقول بتش فرقه هرمي اش محافظه دي يعني عقليته اداره كرنا بغداد وصل ساعه كان هرمي كو هرم تفيو بزعيفتر بشونه حقيقات اجي وان ببيتن كو هرم كردستان وكي باريس جاكل قال وانت عامل بكات والله نكون بارا مشكله انه دي او كان وكي وان فيا زور باش اباجي مقابلي طبعا يعني دجي هاتو دجن سر بخويا ما دجي اكيد دجي يعني هر كردك نو كحست كتن او قربانيه داي نه بلش زور باشه بس او بسياره خانه نشين راستا بل امدين سر بس كاكدري سر بسياره هندت كتن حكومه عراقيه شيتن راستا خو تعاملت قال محافظه كي ام بارزغه كا حريم كردستان بكتن ويندي بجغه بابيت لا شيتن بكتن راستي نحيا دستوري نحيا قانوني شبكتن چنكو هرم يهات اعتراف بكرن دستوري وبارز واقعي هر سي بارزغه نو كحلب تجي كازده بو يعني بنا 4 بارزغه هر وسط بوجدا هفده صده بو هرم كردستان تتا ترخان كرن بنود بوجدا نبو محافظه اگر هاتو چو طبعا که حولتنا دان امزایت هات نکم کرن کو بجن تعامل قال بيتا كان وقت بارزجا اجر موافقه حكمته نبيتن راسي بزحمته بس البين نحيا واقعي يعني جبلي نحيا قانون نحيا واقعي ما بكركيك ابا كركيك يسر حكمته عراق افضل روجانا بارزجا كركيك بيجباب والله من نبت اسماء سر بغداد شكو غدر المتكات جوتيور بصره ورجرن جوتيور كركيك نا ورجرن بترو دولار كركيك بصره تدان يا كركيك نا تدان او تعيينات البصره هنا كرن او بوري دسمرداتي ببصره تكرن بو كركيك نا تكرن هر دو بارزجان و هر دو نفط دان و هر دو گردان بغداد شنو كنتو بي بارزجا سليماني گرد بغداد بابا تگرد او قبيلنا كتو اگر همي خالص سنوري و همي دهات يخو حتى ينفخو حتى دوائر تسليمي بغدانكي اگر همي رقم تسليمي بغدانكي شنيكو كاود چند داتا همي حسابات راسي بجناح واقعش نجحنا كتن ببوره بحثي ام بيجين واخانه نشينا بس ظنمو اسباسيون كامو دسخوشيل وانت كامو ورز صلاف بريكو تلفزيون بوانا خبر دف مجاور گردون ماگود بوي ابام قانون البغداد دركتي ما كاره که مثلا که دوره چوی حتی کو خاننشین فعلا 200,000 بیتا 400,000 و امروز هزاره بون که در هرم کردستان جت جبهه کردن چون کو یکی 2014 هاتا ایناندن راست هیوا 2014 درکت باش یک هاتا حساب کردن بس اف قيرانه چه بو و برای کردستان تبرین 2014 واف کشه چه بون ام هات تسلیمی جماعت ممکن البرلمان کردستان ملگل آخفت اف مثلا خاننشین راستی برلمان کردستان جی ما به ساله که کار خونا کتن به جای ما راستای مسئله یعنی او دنگوانا امریکا جدا کن اش همین مسئله نه جدا کردن یعنی بيجي بابو يت خاننشین بغداد بده يت موظفانه دنه ابجي يعني همي یک پاکیجه مسئله 17 صاده یک پاکیجه تدا کردن هک راستی خاننشین اصلا ايش اوزرت وانا متبنيه موضوع خاننشین کرد دوره چوي وش ايش چون کو پریوی متر درمانتون کرد هميجي اكو خاننشين بيتن يعني عمري خو هميه فريت حكمته يعني غير في سبيل امر خاننشينيه بشيتن درس بجيتن يعني راسي باش اگر نشتن بچتن معاينه خو بدتن حق دكتوري بدتن يعني راسي قالك كماسيه مهميه كماسيه بس بابتا يعني او وان داف ما جهان بس برلمان كردستان جابه چند يعني راوستاي قرارنا در كابن وضع هرم كردستان جداري هولهات ويگرداي 17 صده هرم كردستان وكو پیشنیار هوا چند هزر کریه یان کار بو کریه کو پارلمانتارین کرد کوم همی رابن بكوم كرنا امزاد قال امزاين وانا بلكو هندك دل نرمين دجي هبن هندك واقع بينين دجي هبن شنافا برلماني دا يعني هند جلسه كرش نبيت هبيت يا برلمان عراقي سبارت روشا فرمان برين هرما كردستاني خلكي هرما كردستاني جينو جيارا و شروات قال داعش
آوارد عراقی اول فيري هوا تشتكي واساكر يكو اوش نيزيك روشامة بخوينن خوب دان نجه خلقكي سبارت آواره از خو وک يعني وك يا بارزگه راسي ما وقت اول جرهاتين ما جلك هلا برلمان ده ما بحث هنديكر بس ما دي تعامل يعني هي اللجنائي غاثل قال بارزگه هادو که قد مسألة دانت كنن هي واسه جرا قادي مزاني يعني وضع يدهو که جلك اجبر بام اورا هم خسته خانه هم مدرسه هم رگوبان هم هاتنو چون راستی بارگیرانه که گلک آمازنا کتیه ما پیشکشی پارلمانی کر موافقه کر بس نه که برنامه کاری پارلمانی دا حیوانه جارا قادی ما تاکید سرنده کر کو چون کلاش پارلمانیش تو فتره واسه چو مظاهرات چه بون هات نسر پارلمانی و دوباره چه بو جلسات جی واسه يعني راش پارلمانی جی افصله واسه بو بجه همین اعتیادی پرایوت شو مثلا حکمت هات تا وجا بابت دی هاتنت حوج صحي دا ما جاكو تاكي سرنده كيف بخنا برنامج كوري دا وسروك برلماني وعد داما كو فون دانشنا دا ترخان كان دانشنا كي بو مسألة طبعا نه بس يا نازحة وبنابرة بتنه او ادارات ورگرتين اف بنابرة يعني اف ادارات ورگرتين چند بارگیرانیا کتیه سر اون پارزگه یعنی بون ممکنه که هرم کردستان سالانه زیاترش 1,800,000,000 دلار تکلیفاوی بو هاری کردن آوره و مفروض حکمت عراق فدرال بلد بس ندايه اما موچه فرمان برا راسته حوالت مید گوران دست بکره که گفت با ما امضا يعني ممكن امجو قالوا ممكن هذا ممكن بحثات كده مناقشه مهميه جدا خو درجال دنگ يفرمان برا بس برلمان عراقي ماكو قانون در که بتونه تجربه کردن همه گریدای برای کفتن سیاسی يعني راستي تتظاني اللجنه ها تدرس کردن و لجنه راپورت خودت بس لجنه اگر سروک انجمن وزیران عراق فدرال حیدر عبادی و هر وصا حکمت هرم کردستان نگه نرکفته راستی قرار در کبیجی تقریبا تا پیشکش کردن جی نصک جیب در که ما نص دستوری تنه نجبه زور باشه بسیار الفيري او نجيب خان يعني مادام همي او ریکفتن سیاسی هبن و ما پارلمان هی ابروکا کار پارلمانی ام بجین دنگ پارلمان تارا برید ناچید راست ام بجین دهیتا پسند کرن بس نهایتا هنارتن 100 توقیع وقتی که من 100 دینار نبن آخر بود چی آگری برده پا بشه بود چی هین همی حکوم ناکن يعني أبا هر وكو پیشنیان هین المشارزاترن و هین المزاناترن بس أبا وكو پیشنیان رو بید دنگ خلقی جاوید ام حول نادین قام حكومت هرمي برپرسید هرمي بين بغداد يد بغداد بين هرمي ليك نيزيك بون پتر چه بن راسته اواد و هر دو سردانين ويدي مايدا ليك نيزيك بون هاي وكي جنابتا گوتي تايبت سر بروكين جپي وامد بينين پیش كفتن جي هاي هين تشتي هي ملموس همزانين چنكو ليك نيزيك بون ما دجمنه خوش كاس هين بو چي حوال نادن پتر افكس ليك نيزيك بن صح كينا خالا ليك نگهشتنه ليك گهشتنه بين نپیش چاف مادام اويدي بمناهي تكرن كام داد است باوجی نفیری راست ام راستی سال بو سال لاین کردستانی البغدا يعني یک رزی نمایه نه که بری هنگه صراحت يعني یک دنگیا لاین کردستانی يعني اگر تو حساب کی سال بو سال لوسرنی افصلا او پیشنهاد دادن که تعامل قلب پارزگاه بده کردن رقم ما هندیک و دوبارکی یا واضحت ناف کتلین کردستانی دا و حتی ناف کتله بخوشی دا يعني خاصة وقت وزير دارایی بتمانه جهات يورجتن يعني حتى نفقد له ايكاتي دام بيجين هندك كابون قلب هندك قل نبون قران هم يدجبون كم الله هم يدجي يعني وزير دارایی بون بجا اگر تو به مسألة حتى انه كان مثلا هندك لاين كردستان هاي بس هرم كردستان توان بارتين هندك لاين تاين بس حكمة عراق توان بارتين يعني يك دنگي وما بو يعني بو بجين نف برلمان دا يعني یک دنگی که وصلنا بس هم یک دنگی که 17 صده بيت تثبيت كرن بس بو كرنا بكيشه دو سه بو چونتين بس حتى لعنت كردستانيه که یک جيبن 65 اندام برلمانا راستي نف 385 اندام برلمان دا عفو 328 اندام برلمان دا رقمك كيما رقمك نشتن راستی نشتن همیتش تا جبه ما دوست حوال جینی نواوی رجی دا اگر حکمت هر دو حکمت يعني نهنا ركبتن چه نبيتن البيري خاله درس سيداي برس ابحث كان رون كان
رنش نخاره درین نخاره رنش تنجده چه بیتن بله نتیجه به رنش نه چند رقم دهنه دانش حکمت عراق و فدرال بو هرم کردستانه هرم کردستان نوکه 550,000 ببینید بو 600,000 تسلیم وقت بکت تسلیم بکتن مقابلی به اف مسألة انفاق فعلي او كيشيا واجر ام به انه كانت نف برلمان بيجبوا انفاق فعلي راكن اجمالي موازنه راستي ام دنجينا اينين وجبرنا كان جنو حتى بوشونه نف برلماني دا يعني كو حتى اف ارزاقت هجي ببرن بوشونه نف برلماني دا هين اف درمانت هجي ببرن يعني اف ان في عقليته تعمل الجال كردات يعني ام تشت كاين ويرين وكيف باش بوين تشت كاين وقتها هين موجوده راس ام همي جوفرينا شهر 11 خلاص ببتن وبصراحة موقعها ما العراق ديار ببتن ام شريكنا ولا شريكين اگر ام شريك المفروض خلقي ما نمت برسي وخلقي وانا يعني يتير بيت راستي هي انا شراكته اگر ام درست جزء بشكل عراق وفدرال اونك بشكين هر کسی که هک اونك بيجي بابو تا چه جنسي هيا هويته چيه جوازته چيه دبيش عراقي راستي راستا كردستانينا وراستا باشه مقابلي به عراق هرم عراق فدرال التزام خبر بري خلقي ربيع لا ربيع راستنا ربيع بجد مين تبيو بيتن اف مساله شراكه بيت صافي كرن انا ام شريكنا لنا اما تو هر نصاج بدل بخي اگر نتجب كرن حلبته برايم 750 مليون دينار يعني بو دولتك 100 تريليون تهين نچ پاره منا پاره که وصلنا ما ترخان كيلو مهميه دنك سردا وبريفاتشو يك فلس جي ندى حلبته همي ظنجي يعني او سنبله برخدانه سنبله شهادته سنبله اديه وحطانو كيا حكمت عراق فدرا 750 مليون نداينه باشه اباش جريده بنفطه نهرنا جريده بنفطه ابا جريده مناقله هاتي كن ها مناقله درجه كي بدرجه كي كو بهتدان وهميجي دنك سر هددا مساله يا بيشمرجي يعني مساله بيشمرجي بابو موجه فرمانبرش درخكي يعني بيشمرجه نكا بفيرو لي قهرمان يعني سريع عالم همية يعني همية بجن ظان كورولا كي مثلا غير وقف شهيدات مدان اف بريندارة مدان يعني معقولة تدبوجاكي برات كي برلماني 1 دينار وقت تخصيصات امبارات تحديد كي تدانا بيتن يعني باشا ما امزاكم كرن اسف رابو ما امزاكم كرن تفيا بيتن مبلغ بيتن تحديد كرن اف مبلغ بابو 50 مليار 100 مليار 200 مليار على الاقل هم بظاني بابو فعلا وقت باشا كيش منظومة دفاع بله اقل هر مزانين كو حسابك بو ما جاده بوار بك من امزيتكم تسلم بس ربنا چت سرو که لجنه گفتم من اگر كيف نسمع ربنا چت زور نجيب خان دائما برابدي ما هي كيف جو حقت من فيا بتر دف قال جنابه اورين مخاري لا قال جنابه بي وكاديمي كيف تو شي كرم راستي دلماجي يعني دلماجي سجيدن قال خلقي ما وقت خلقي ما صار ما بت امزاني فقيري تشيا امزاني زحمه تشيا اخت موجه خونه ورگيت من بيچنه بيتن ايجار خوب ده بلا چتا دكتوري امجي كتشد بي باجيرينا وامجي ايش ازرت خلقي خو جرب الامزان كان نخوشه او نخوشي جوا المتكت دنگي ما چند بلم بالبرلماني بل او بلم بونا دنگي مال البرلماني جي راستي حتانو که هر يوم سر كفت سياسي ام هي بدارين يا ربي ان شاء الله اف نخوشيت خلقي مديتين وحتانو که اف يعني بجن اف راجل يوانا واف صبر تحمل وانا يعني 2007 بدهم هيك بيتن برزبونا بوهي برميل نفطي راسي بلكي بيتا درجهك وان شاء الله خلقي ما على الاقل هيوانا موتشي خوار بقرن وبري چند روجا كو عمل جناب سروكي حكمت بون يعني باشكراي راسي افدنگي خلقي خو ملگه هانده ما گوته نه معقوله يعني فراتب و چاريك يجي يعني واشكيل اینا مفروضه پر خلقي كي بيتا دان يعني لازمه وقال كريا ودين كريا خط الصورة مسألة ندانا موجة فرمان برا راستا قيرانة راستا جلقا جيرانا لسر حكمته بس مسألة موجة يعني تفيا بيتن نهتا يعني نهتا برين سر چه يعني سببك يو اجريكي ام دنگي خلقي خونا هر جهيلي بيتن وايش اوزرتونا يتاكو بجن تخينا مدى تروحا مدى ام ديارت كين وهي بدار ان شاء الله باشتر چه بيتن بس فكرامته يا كرديجي ماسترش هميتشتها يعني وقت ام بيجين باب ولا عراق هميتش تسليميتك انا بقالك انا خوشه بس ام بشين ام اف سربخويا اوبوري وهروسه سربخويا سياسي وهروسه ام جلند وضع ماجي باشتر بيتن ام هي بدار ان شاء الله دماهيك
ام دماهی که داعش دماهی که نخوشیت خلقی مبن و دست بی که جیانه که خوش بهم تجبیر که نخوشیت مدید زور سپاس نجیب خان که تو میوان بوی گل ما رو نشتن گل تجیه سرفرازیه حاضنا تجیبو ایوارا بادنان و چند سلمیتن که دنگی تجید گل دنگی بینرا و گل دنگی جاده کردیه زور سپاس بوده ولی بینرین هجا خوشتی و چند هم گشت ندیم که خلق ابروکه و برنامه هوا ایوارا بادینان هیبید که امشب ما پیچه خدمت هوا این برای کرد حتی مهینو خلق کادیش ایوارا بادینان جیر جاب دیریا خدای مازن دابن مالا و آوا